lapen lah hello jo kopi lo chini mana itu lang mi pik andi Kai dong, welcome back to my another new cooking vlogs. So, pini vlogs ni nal thana shisho to ni puge la jo. La kopi lo chini mana itu o kasandi do. Kelok side de jo. Lain tha. Dah thoi ke nam de. Lain tha kopi lo. La pen la hello jo. Kopi lo chini mana itu lang mi pik andi. La suat he kilik hedi tom ikilik ta ni ngarong mi me sonji jo chini mana tum ko pia the lo malake so ni ling hani ko la ki pia the so hi pi di ani ba ni lo se jo randi amasi kama so bang kulam puri che masi la ke ban no pena kilik ta ni ngarong mi me ji la itha a the la no la peni ana ke wan pi ke di ni mama ta lo oxy wan bo ya di oxon thon di o kali de lo man ke pi pi na e pui hen se wan di ama se oxy na bo chom si tin di sta o kali de lo lai no o thon ma di char ten lang jana o ga tu so di buthi muwa la son o na na ma di la son tin ko ne di da sita kali la ke hippie aso chi hippie ja jo non la so recipe si nilan thana se sha pani ko so si la so hippie ni li ki salam pon na di ke lang pon ing lo na hade ko so son si salam pon ma ne kopi besi ko son si kitun pon ji mehdi la so hippie aso so jo lagha las no ma ke tun pon lo na ten pini ke botol na la pulo hai to arwe ke jang lo ni ling paklang pon iko jola ino padap adap pen le arwe ke jang hedi jola ino to summer high school thon nun ta la son arwe ke jang lo Asal orang macam ni la so hippie masih kosong si tun pon jema dan antara jisha pon iko nali nana la ona cumi semji tengate start ni. Hippie bandi lebih epo kicing makai la kro bang pada cor po. Yo sana kro bang lepet nama didi itu. So madi yang kela angbong tak dalam cor. Sampai lepon na lada kedi la son hippie gele ke moto son lang ni poni kali te air ba ko masih hippie jam app sih dah hedi lang wang sih pon pulo so non ba ke ni tang thai lo la ki thik pono la lo hippie ke jo anke da ke job dia sengan ke la lo la ke chikomen to freng anke la ke paspuron harsun ke log hedi abo keto kali jo bero rob je hedi lason lo anke dak pidun harsun ke ipum da berik theni pidun namba ke ni da jang ku festival lo sinamba ke tumpon tulo na han bangle ke cheng na tu hedi chikomen tu anu eta chok ba anu ne ta chok hedi so namba ke han bangle tumpon na ni jang ku pia lo lada lada ke ching tipo na harsun ke Tapi tu nang la pas puron pen tespat tapi tu dibiri la hasun ke lo hedi beroro la tapi tu na karnu ba hedi seko nang ne athe hala hippie bangta jawon fit ke bola ta dry pasek green sesela pani na tidi mesti pasek ko nang nelo ya samye di bang pabi hoy na ke la pena an sek lo jo se la bang jawon fit ko Pidun fit pa inti khalmir
non ba ke pukha han na sunang nili minute pho ba tolo la ku hedi hana ba hedi mane amedi pathilo amedi pathiu long hedi ala kipi me me ko ba chipung ok me ko se khai khai ba thame di ama ami gas me di ba ke ekdom pabi thek an no asno ma ke mosala jok ko bial hedi hana lo ba asap yang kon du ko non am ke sinon lang kon tuna baik no ini mosala pipi na la pena hai han no ke mosala pipi plu te chono me di oke jira do diri katu garam masala dhania do lan chalo masala ke bolai no Agia samia de di pura pabi hek itu kono bos asap tegring na kondo agia samia de ke pakai nani lo pabi hek itu kono ko no si mi lo mane tengok tun to no hidi ami ade bang sane na ko la mi kripe na ta lo ko pame hidi ate se khai khai hidi dry pinak na hidi ate musala mi se lo aku la kup tuche na so non bangke ahan bangke men tuan kimen tuji yang deng lo deng tu lo hipita yang deng lo cipung men tuta men lo las non bangke ahan ma ko lang kon tu lo na non akit ini amo e pong enggo le di la pen non bangke ahan bang lang kon tu lo na men po non bangke jala ino tota tegring rang lo oh yo penon ba ke nili ya samia de ba bon check thela menel ma dedi tapi alonso padona ampa ke kaprega harlung no si thong kon tu po penan sama nina sana bisa pun akan ke kita cipu mau kita sama amen dah cina dalam usahanya ini cuma tengok berapa kita lapen kita yang kewan berbagi ni kita hiti nanti dalam lapan ke di dusu kewan sedikit amane puluhin orang weekling lo yang ke ekdom blok pra menjadi ya kelok saya dia kita amansi itu bagi optinam kau tapi bagi kali dalam hiti pinang lo lapen aso hiti ni dina kan dapat sedikit sesuatu pun mah nasi nanti nanti siapa ni lo lapen nanti tu nanti cipu mau jo onde dah tu baju bunta jo nili bang cipu mau amen kudu kau masih jo onde lo jadi lapen nanti siapa ni lo nasi video kan kita resipi bang nanti link dok konten like tinggal commenting na channel lo sekini na konde channel bang subscribe kori dena bang tepini resipi dah singkong ko